MeghalayaPost.news Kumbalami akila pathai kubor baper haka jalan balakno bakalongkmie ka barmet kalahap bankai iklung haka kali nakadaw ka jingti thlio ya ka surok pajba bakamlai su banlai sagi jaka ajing sumar ki bor sanchar district jongka is giant hills kila kanta halor kani jingkno bakamdei ka basisha barkatei kalongkmie ka Khiah ikun haka jaka ajing sumar kumban penkenmau kani jingja kala jaru haka sngi bapenlong ya ka public hearing ka Shri Cement Limited halum serman balami ka hurihura pedangki ar kenhun baru balakno bakikin hun bakershan ya Shry Cement Limited kilati daga thlio ya surok pajba hadu bakalakta ya kalit kawan ki pajba haka kerwo bala pelai du deputy commissioner ke East Giant Hills nin kesngi ula pensyai bagate ke Longkmie ke bala armet latip kerteng kum karini wan ki suklan nakasnong rim kabala khai khulung ha CHC Sutnga haka jingpe jingkmi hi ki doktor barkinong turai katanat ka Koit ka Khiah kum DC ulaya thu ru bagate ke Longkmie kala sedang mansuk khun haka por sau steng menstem bak KNM kala pentip syaka CHC halor kani ke Longkmie kabala sukhun KNM kala lej hi daladi syaka yeng kate ke Longkmie barhadian bala pej lakmi labtha ban lej no syaka CHC Sutnga kilami lang na yeng haka por price steng menstem daga kali CMCF motherhood scheme bar kila sakut pat haka surok kumba sausan minit nak jingti tliu ke surong benrap ru baurang ba snong snong rim ula pentip ya urang ba snong kalelan sepang kani ke Longkmie basukhun batang hadian kata haka por khandai beji khasan minit menstem lapan bet dakoi ke kali ling ba ka SMS daw te urang ba snong balara no ya kani ke Longkmie CHC Sutnga ula pentip ru ba kani ke Longkmie kelapoi haka por sipo beji khasan minit menstem CHC Sutnga batang hadian khandiat por kalakhai khnlung kanthei padan ka jingkhia ka ba ar point khandai popra kilo ka ba kham sukman ba sutanan kalong banadu ka kemi bat itei khlung kidon hapadang ka jingko jingkhia kamen bat kidang don ru hapadang ka jingpe jingkmi ki doktor bat kinos jongka CHC Sutnga Derai di pikir rok mai. Ini dah emu sakam je. Lap ni dah. Lu dah dia hang luar tu. MeghalayaPost.news